som nga som thum som ni rule chu enge ni he rule ina asoi chu thatina kan sum lak lo income atanga za a som nga 50% hi mihring khosak na ta na mamo ngoi entirnan in luaman emo housing loan rule na EMI emo te chole chome leinan te zinveiwa na transportation cost te no pang school fee le needin mamo sabon toothpaste etc atana da a adang 30% hi nakina menlati house at stocks bonds mutual funds real estate investment atan da le a about 20% hi kan du zong le o zong te leinan da be thung mi in a hlok le me mo tam me mo pon se he rule hi follow phot chon nakina ala house samai don ani entirnan mu chuak a chuan thakata sum lak lo hi cheng sing thum ania 50-30-20 rule thataka follow in asum lak lu atanga 50% cheng sing kat sa nga hi needs kanti needin mo amang atan ada adang 30% cheng sang ko hi investment atan ada le a about 20% cheng sang ru hi du zong le o zong te le nan ada oka kum som thum chung lo investa se ama poisa da khol cheng nuai som thum pani le singli hian ale tam tak interest cheng nuai zali som sri panga vel alo mananga avain nuai zanga le pasari 5 crores vel atin khom manani